Te rā nei I tau atua I ngā minita I ngā take mātauranga o te rā whenua o te ao ki te marae o Hoani Waititi. Ki te tiro I ngā tuakiritanga o te kura kaupapa Māori. I reira hoki a Orini Tipenelij. Kia uru atu ko te reo Māori ki rata I ana neke katoa. Te aho matua, te ao anamata o te iwi Māori. He tauira kua 33 tau a Hoani Waititi marae e whakatauira atu ana ki te ao. Pai kia haere tonu mai ngā tangati konei, kia mōhio mai rātou te kaupapa Māori, kei roto tonu I a tātou te Māori I Aotearoa. Hara mātau I te Pākehā Prauri, engari he Māori tonu. Ko te minita take mātauranga o Hōrana me ngā ūpoko mātauranga o Pehiamu tai atu ki Tiamani, ngā waiwai tapu. Very interested in Maori school and Maori education because we have a lot of it that you make special education, preserving culture and teach your children in Maori education, and that was quite interesting. That's why we picked this trip. E whārau katoa ngā mātanga mātauranga o ngā whenua e rua te kaumātoru I tai atu ki te hui mātauranga o te ao I te whanganui ātara. Ko te matapaki I ngā ritenga pai me te whakapakari I te umanga whakāko huri I te ao, te whai. Kia te tiro rātou ki o rātou ake tangata take o aua whenua. Kia te ki te mena, kei te ora tonu tō rātou reo, rātou tikanga, whakapakari ai. Me te aha ko te ao mātauranga Māori, te tino tauira e whāia nei e te ao. I think that's a very successful model to teach the Maori culture and also get to do something about the identity of the people they used to live here. And that will strengthen, I think, the whole nation. Hei te pōnei hoki atu ai ngā upoko mātauranga nei ki o rātou whenua ake. Me te kawe I ngā mātauranga kua pūkekotia e rātou I te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi marae. Orini Tipenelij, te karere.